İşlerde işte otamaz, kançalık için kançalık jalan hem vakit görüyordur. Biro şu altın işletiyoruz degen ülkelerge, akalarga bir çaylı жасап koyuyoruz dedik. Buna fatıran yerin altından, bana yaşlansa, yer var, yurt var. Hem tuvada şu yerde tuğulu, şu yerde ösüp, çoğuyup, şu neme fatıran dariyasını kozgağılan sudan içip çoğuyup olmasınlar. Hem öz elinde bir neme öz elindeki baylıklı nemeni saklap kalış gerek her bir akıllı millet. Şoğa hem sizlerge ne deyim? Şu işte devede koltukta otatkensiger, akşa beri otatkensiger, ondayında yüylöge kiri otatkensiger. Selerden suranız, şu жақшылықша Selerden adımlardan nöt otamaz değil mi? Hayırlı жасап, жақшылықша көзіңі көндігін, ана көңгөзіңі біз ол мамлекеттен, бийліктен біз үмітен қойып, өзі деле шешеміз, құда қаласа мына шындай жаштар тұрады. Biz altında короче sözünü açık işletmeyiz. Aldım tozulan gördük, kakaklan gördük, yanıkta kalasam da praktikadan жақсы ötüp aldı. Biz hem başkaça nemeler bilen қолданауыз, onu hem Kuday bizge Kuda kalasa güç kuvvet versin. Бирок силерге bir жақсы кишилер елдин атынан машина катырам елдин жаштардын атынан кайрылып атабыз. Şu жақсы эле болуп ел менен бирге болуп, эми ар бир адамдын башында жакшылык, жамандык иш кошулуп жүрөт дейт. Эртеби кечби саалбы, кечби бул бардыгыбыз өлүм бар. Эми ошол немени силерди ошо алтынга иштетип эме кылабыз деген орустар же башка бир кызыктар адамдар силердин келип кабатыңарды көтөрбөйт. Şu ел бар экен, журт бар экен, ушунча жылдан бери бири-бирибизди мына ушу турпак салып неме кылып, бул боло турган нерседен мына өлүмдөн качып кутула албайсыңар. Şoğa bir жақсы эле силерге, ülkeler, akalar, мындай алтынды тим эле коюп, мына ата бабалар менен дайыма айтып жүрөм, ата бабалар сактап келген нерсени сактап эле коюп, эшек ат менен эле чоңоюп келген, Кудайга шүгүр, бардыгыңарда, машиналарда, башка үй жайыңар, эми комфорттуу эле жашайсыңар. Бизге иштеген кереги жок, акчаңардын, пулуңардын, бизге şu тынч керек, таза суубуз керек, тозуп алган дарыясы тунуп таза алып турса, бизге ошо байлык, ошо жетиштүү бизге. Biz o birlikte işletme de biz olurdan calınbayız oturan biz gördük ona. Akıllarda aytken 5-6'da elimizi balдар nemelerdi kamap koydu. Kayta iştarap saldı. Maksat olur bu şol. Bizi korkuttu. Biz korkmayız da. Biz Allah'dan korkmayız. Duru. Suranı çünküler. Жақшылық жерде suranı otağım. Emi bir neme aytmakçı. Iyimenen bitip boğazın. Bir eksen nemeler final boğazın. Ona göre жақшылық жерде тоқталып болды. Жашай берейік. Başka bir gene adır. Başka bizim ona suğuz var, nasosuz var. Şolar boşluğundardı. Kırıla oldu. Vay ekensizge, erge kuyot ekensizge. Bana yeginlerde kendeki saratonda kurap babada. Şoğuşuğunda жақшы ona tamaka meselesini çeşitlesinler şunda zor ekensizge. Bu da yerdin nemesiyle kılıyor. Öyle bu suğdu tümele koyuyor. Altın kılıyor. Öyle bir vaga kegenden iştese. Biz işletmeyiz. Karşımız.